Na području u Nemiljskom slivu, gore oko Zenice, niklo je u posljednje vrijeme negdje između 80 i 100 malinjaka. Bilo je tokom ove i prošle godine vapaja otuda pčelara da i malinari truju njihove pčelinjake. Ove jeseni ponovo su pčelari s ovog kraja u opasnosti i o tome će nam svjedočiti Amir Ahmedspahić iz sela Gladovići kod Zenice. On je mlad pčelar, nekih 15 društava i kako je lijepo vrijeme, juče 7. novembra je snimao svoje pčelice kako izlaze i odlaze upravo na cvjetove maline. Odlaze praktički tamo po svoju smrt, jer u ovom periodu malinari vrše jesenje tretmane na malinama. O čemu se radi, upravo će nam Amir objasniti. Sad u ovome momentu što malinari rade je zašto, znači, malina protiv smrzavanja, znači zimski tretman. Isto kao što mi uzimljujemo pčele, sad oni to rade. Znači, sad vidite na mom klipu šta se dešava. Pčela je radoznala, pčela izlazi njoj nije bitno koji je mjesec, ona izlazi, evo vidjeli ste kod mene u organskoj proizvodnji maline, vidi se da pčela dolazi u ovo doba na behar. Eto, švrlja, nešto radi, mada nema sad ništa. Znači, to je definitivno ulazak, to je definitivno ponovo problem, proljetna katastrofa, kako će se prezimiti, šta će. Vi ste, Amire, imali ove godine loše iskustva sa malinarima, u 6. mjesecu ste, rekoste, ostali, društva su vam ostala bez pčela izletnica. Svih 15 košnica kada sam napravio bujalo je. Znaju svi pčelari da su ove godine košnice u 6. mjesecu bile spremne. Odjednom je se desilo nakon tretiranja maline insekticidom u 6. mjesecu, šta ja znam protiv tog pupanja, oni su tretirali to, ja sam za nekih 7 dana osjetio polovani su me društva. Vratio sam se svom mentoru, čovjek kaže, nema tu pomoći, nama nije niko spavati. Dobački kanton to dolako uzima, da ljudi pršću da radi šta hoće. Ovo je više nezamislivo. Je li ima ikakve zakonske mogućnosti da se zaštitite od nesavjesnih malinara ili da se pokušava razgovorom, dogovorom sa njima? Definitivno zakona nema. Kao što u državi vidite da nema zakona, da se može raditi što se hoće. Jedino kroz udruženje, evo ja sam se učlanio u to jedno udruženje, mada mi to udruženje ne treba, ali sam išao svjesno da razgovaram s ljudima, da mi agronomi istog udruženja, da njima daju, da sugeriraju im da što manje koriste te insekticide, pesticide, da se krene malo organski, ali čini mi se da će to biti veoma, veoma teško, jer ova malina sve više i više prostora zauzima na Zeničko-Dobojskom sezonu. Tako da ćemo... Malinaci se šire, ako sam dobro shvatio, a pčelinjaci nestaju. Pa ja vam garantujem, evo i tvrdim, ja sam početnik, možda će neko reći šta on zna, šta on priča, on je početnik, ali ja vam tvrdim, za nekih 2 godine, evo već sljedeće godine, vidjet će svi pčelari kakvo će im društvo biti i šta će im se desiti, kakve će bolesti se javljati i kod nas što se tiče tih situacija. Šta kaže vaš mentor Ibrahim Halilović? Čovjek, pošto je dugogodišnji pčelar, pasite, to je čovjek koji ima tradiciju, u njega se svi bavili pčelarstvom i on je naslijedio to od svog oca Rahmetli. Čovjek ne može ni on da shvati šta se dešava, jer jednostavno imaš pčele spremnati za pašu, pošto je u nas ta paša livada gore i ti se spremiš za tu pašu, bum, odjednom te on sasjeće i bukvalno ne možeš više ni spasiti pčele, a kamoli izvaditi neku kilu meda sebi.